Ia, talofa, malo soifua, whawhiro i atu le tātou, a inga lotu le nei, tu la le tae au le suafa manu malo i e sulu tātou lii, matango fie, ia matoa fie maalie le nei tae au fou, o le aso fou o fua ina lo tātou tua e whaawau e pelo tātou wola, mo sona vi inga, ia e whaatalofa atuai, ile sunga whawhenga inga asa vea mali whalitua, ia tamama tina matutua fionga Fonoti ia male tina manu fou no fo inga to ina mafaletua ia o ti a kono mafaletua tamama tina se ia o lava ia tatou whanau ma lolo soifua tatou si fatasi levi inga male whamanu le whamua lo tatou lii wa o ia to tasi o mawhai no tatou au lia mai le nei aso matango fie tatou te whai ai me fia ai lona finangalo ia mavi ia ai lona suafa e whaavavau ma lor soifua ma lor langi mama ia tatou ia le nei vai tau o sa le atunu ona o le whaamai ia ai o se mea o se avanoa le lei lea avanoa matango fie lea tatou te mafuta ai ia ma have more time together, a father, the mother, and the children, fasoa i le fionga pa ia a le tua. Ia, o le nei la tae au, o te fia manao e suelau tuspa ia i le mua Thessalonians lon mata upu e tolu. Ia polo mai tau mai, ia whatulau tala u tolua, e te tala e le lockdown nei, o whai au fili, e po whai fo iau poni, wha solo e malele o fio lava, i o le mea ngai maua, i mea ngai o le nofo le fale, mi ngoi aku ai, sa vali mai ai, ia a ona i tū le leina, you have more time with your children, have more time to share, have more time to pray together, ia ma le telo teime toe mana tu natu ai, i le lei ma le matango fie, ma le whamaoni, o le atua. Ia whapela o le nā ua, tala lau tuspa ia i le mumona Thessalonians, lona mata upu e tolu, i o te fia whaita wina mai le whai upu e ono, se i o le whai unga o le mata upu, like I always do for the sake of our young people and the non-Samoan speakers of our church. Therefore, I will do this bilingually. And our passage, our text this morning will be taken from 1 Thessalonians chapter 3. And I'll be reading verse 6 to the last verse of that chapter. O fionga alo tātou wali. But Timothy has just now come to us from you and has brought good news about your faith and love. He has told us that you always have pleasant memories of us and that you long to see us, just as we also long to see you. Therefore, brothers and sisters, in all our distress and persecution, we were encouraged about you because of your faith. For now, we really live since you are standing firm in the Lord. How can we thank God enough for you in return for all the joy we have in the presence of our God because of you? Night and day we pray most earnestly that we may see you again and supply what is lacking in your faith. Now may our God and Father himself and our Lord Jesus clear the way for us to come to you. May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you. May he strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father when our Lord Jesus comes with all his holy ones. Tātou talo, i ovalo mātua li i le whaititia le anganga o le whaamanu ma le whaafitai lo alofa ma lo le lei ma lo whaamaoni whaapei ono mātua iai le nei tai au. Iau a fionga a manavaina, iau a fionga o mātou whaita wina, le ali ie mātou te whaamanu ma whaafitaia, lo alofa lau pule au, lau foai e ala iau a fionga, whaamalosia, whaamalamalama, whaalotu tele, whaapotoina, ta ina i mātou i le ala e maua ai le vi inga oe
ilo matou nei o langa. Ta mā fesoasoani oe, whaamanuia oe, i le whaalongo o tangata. Whaamanuia foi oe, i lau mea whainga luenga. Ia mana vaina, malangona ina e o tangata lo si ufufonga. E ala i lau upu fola fola i le neita e au. Fo i le vi inga i lo suafa ono Yesu. Amen. Ia, tato mata upulana i le neita e au. And reading this passage and learned so much about this church in Thessalonica. And with that chapter, plus the first and second chapter of this book, we'll see and learn so much of many good things about this local church. Ile faita o tuai I a mese la vale mo lua tolu o mata upu le tusi lea o maita wina ile tele o ni mea mana naia mea o ngā o lo tusia ile tusi le nei ana mo Thessalonia. Here we see Paul continuously thank God for the Thessalonian church. Whaawau o le whaafetaia Paulo o lana te talo e whaafetaia ai I le tua ia mo le ekalesia lea I Thessalonia. One of the commentators say this thing about this church. This is what every church should be. We know there's no perfect church, but this is the kind of church that every pastor dreamed for. This is the kind of church o koinga ekalesia ia e mo'o ia auna ale tua e fia faife awai. Ele moanga ngana sa moe masani e tātou e whaapea. A whaise mea le lei, masenga e whaarango tana whaapea, o ta fia whale a liri fua. Ila, ile kalesia lea, kai whape ngalangona I, o ta fia te salo naika fua. O ka fia peia o te salo nesa, o tala o alo, o e maka o kia kala, le lei, ma whaupunga e whatatau, ile nei e kalesia I Thessalonica. Of course, we know there's no perfect church. But this church in Thessalonica had everything that a church should be. There's a common misconception that people outside of the church have about the people inside the church. You know, they think that people in the church or Christians are somehow insulated from or unaffected from the real world. We don't have that struggles of life. Well, I want to tell you, whoever think like that of the church, Christians are real people living in the real world, experiencing the real struggles in this life. Le Cristiano, male tangata e leo se Cristiano. Paule me ese ai tātou o tangata ua whaolaina, o tātou o tangata ua whaamangaloina, a tutusa lava ia mea o tātou o lai, whaasoina I tātou, whaavaivaia I tātou mai lea taimi, a peitai ua iai lea tua ia I tātou. So here we look at our passage here. Being a caring pastor and a loving spiritual father, Paul always had this parental concern for the church. E amana ia, e mana tunatu, e alofa, e kea ia le apostolo, ile ekalesia na ia amataina e tutono Thessalonica. And because of that, he sent Timothy back to Thessalonica to help and to encourage their faith. O le ekalesia e tala vau, o le ekalesia e fou, o le ekalesia e leva ona whanau, e le ise Cristiano ua leva ona whaolaina o iai tono le lotu lea. A whamai kala al kuspa ia, e maua e lo latu alofa, e maua e lo latu whatuatua, e maua e lo latu ono sai male fili ngā, I lalo puapua ngā, ma whainga tāsa whapena ona iai. Ile tā ua I la, o mea pei ona tā ua, o tosina ia ue whaingoina le nei la unga. Saying all those leads me to entitle this sermon, Love Your Local Church, alofa I lau ekalesia. Tupu mea, whai lava le ngei maranga, o lo ka vale pea lava le taimi,
O lo alu pe lava le whainga o le olanga whisuisui ai mai mea. But this is what I want you Christian today. And this is specifically for our church, GRCC. Yeah, love your church. Ia e alofa I lau e kalesia. So skerisiano lava e te tau ona iai se lotu e te lotu ai. E te tau ona iai so ai ngā lotu. A wana whana wina oi te tono le lotu. Any Christian and anyone who think that he's a Christian, you've been born into a family. And you must belong to a local church. E te tau ona iai se mafutanga, tau na iai se whaalaputonga kerisiano, tau na iai se kalesia, e belong ai oi, e au nai manga lue ai oi. Tolu rangi mea te whia mana au tu atu I lo whinangalo le nei tai au. First is this, always speak well of your church. Ia e tala noa lelei e winga I lau e kalesia. Ele whapea wheatu ona wa se mea o tupu. You know, this is the one of the great reason of my kneeling and my prayer, thanking God for you. Our church I'm talking about, GRCC. Ama pewe whafonga mai stasi, ile nei au nanga, ia whamanuia lea tua ilo nganga, au lau lea moli mau le tatu e kale sia kelo, le ua iwa koi kikira vispurkau sanga, ke le iwa ai se misa kon kakolo. Not because we are perfect, not because you are good, you know, but I'm talking about le whekau I o le si ainga ma le si ainga. Whaingi su e ngā kala. Whaingi ngi mea whapengaunga whaavai vai ai le si, Elese eli ngā pū, elese pū ko. There was nothing. 9 years. I don't care how you think, but I'm telling you, as a pastor of this church, that would be my testimony, and I thank God for that. You probably know some things I don't know, and because if you know some things that I don't know, keep it to yourself because I don't care and I don't want to know. But from me, let me tell this truth. Hiva kausanga. Ele fa pero faku. O ke le whalongo lava I sesi o kakoloku, o alu mawhai kala o kakoloku. A kongo yangi si o mawhai kala o kakoloku, but us ourselves, I never heard of anything like that. This is the thing for us. Speak well of your church. Always speak well of your church. You know, one of the truths I learned here, a good reporter are always the good worker. O kangaka e whaili poki lelei, it's always o tangata e ngā lue lelei. Se as kangaka ngā lue, whaamaoni ile ngā luenga ale atua, whaingi kala se, whaingi kala leanga, whaingi kala lelei ilana e kale sia, po o le lotu ale atua, po o le atua. When I say a good worker here, o lo tana ngol tangata e te talo, o lo kana ngol tangata e whai taulu tu spaia, o lo kana ngol kangaka e tō angai a wao ma i kuspaia, o lo tana ngol tangata e fia e alu le loku. That's what I'm talking about when I say a good worker. Se as kangaka e whaamaoni maa lofa, ma whaatua o ngā whaini tala e leanga ailana a kalesia. You know, church, always speak well of your church. Tala noangi mea lelei I lau e kalesia. E ai I kako tato tusina whaita wina. E lei ngofo a Timoteo alu I Thesalonia. Whai upo e lua. We send Timothy, who is our brother and co-worker in God's service, in spreading the gospel of Christ, to strengthen and encourage you in your faith. He didn't go there for holiday. He didn't go there just to have good times or find out some faults about the church. No, he went there for a purpose. He went there first and foremost. He acted upon that as an obedience to the commandment of the apostle. Nga whaia Timoteo ngā ala o ngā alu o le uska inga I le whātonunga. My perspective of Paulo, he want to be with Timothy, his spiritual son, but he rather live without him so he can accomplish his purpose, so he can fulfill this hunger, this desire that he have for this church in Thessalonica. O le alu leo Timoteo. Always speak well of your church. I le alu leo Timoteo ngā alu whaali ailo na usitai. Ngā alu e whaali aile mana onga le lei, o le whaife au, o le taitai, o le apostolo, le au auna le atua ina ia whaatu mawina, ma whaamawhanaina, le whaatua tua, o le e kalesia. Timothy went
so he can strengthen and encourage their faith. Menga ngaloi ia Timoteo. Ele ialue e whaavasenga i accounta le kalesia Thessalonica. Ele ialu e vaai, po ai e whamaongi, a o ai ele e whamaongi. Ele ialu, if you read this passage, you'll see that there are some false teachers, there are some false witnesses, those who come and that Paul, talk Paul down. Whaikala le, whaikala se. Ele ialu la ia ki mo ke whapea Paul, okay, alu i oi whai, po wai kankanga e whai o kala. There was nothing like that. Ele ialu Timoteo e vaai po anga whai mai, oi le e whai mai o Paulo e alanga fia o kou kupe. Oi nang whai mai e alanga fia Paulo e au kou, e kau whasa o sa o yang papelo mana le tonu. There was nothing like that. Nalu ina ia whapena o na whaamalusia. He went there to strengthen their faith. He went there to stabilize their faith. He went there to do good works. Ngalu ina ia whaia le au ona le leile o lea o le whaamalosi, o le whaamawhanawhana, o le whaalotutele. Whawhenga kupunga mea I lea o ma le lau ngatu o le tala le lei. He preached that gospel in season and out of season. Ngalu e whaamalosi, o le faith le karangoa I le alu, o le whatuatua, le ngoai ia Paulo I le alu Timoteo ina ia whaamalosia, o le olanga Christiano, is a Christian living, a strong, a firm Christian life. Ele tana noa le, il koe ngā whatuatua, business, fight power, fungale, si mele maunga e la for sami. That's not the faith we're talking about here. We're talking about a Christian, biblical-based life. Tala noa le olanga, Mama, le olanga whatuatua, le olanga talitonu, le olanga whaamoemoe, ma le olanga whaamalie ina I le tua. Le winga langa o le olanga ngā, le alu ia Timoteo, inga ia whaamalusia. Whaamalusia lo tō talitonu I le tua. Whaamalusia lo whaalangolango I le tua. Whaamalusia lo tō whaatuatua, ma le fia, oli whaamalie ina I le tua. So because Timothy accomplished his mission, he would always speak well of the church. Pero fact, se tangata nga lue, se lava se tangata alofa I le tua, onga speak evil of God's church. Se tangata e whapenga, ona whaiangi mea whapena, onga whaini tala le lei I le lotu ale tua. Pero fact, le ai ma se kala e kasi o whaalongo ai, I sesi o le GRCC, o whaise mea, o whaise tala, leanga I le tato e kalesia. Nothing. I never heard of anyone. Kusa reo whai mekala a Timoteo I. Koke loa I oto. Wo I ina ia whaamalosia, lo tau whatuatua. Ne whaamalosia, lo tau walofa. Nanga solo mua lava le tangata. Ele sanga meo fai I le lotu a le tua. Ele sanga meo fai I le tua nga whaola ina lo na nganga. Po fai foi a ese le motive fai ai. Onga kaukala. Solo mua lava le tangata. Ele oola e tusa man fashion mai a le tua. Well, that might sound judgmental, but that is the truth. Ke lo me ala nga le, you don't have time to talk negative about God's church. Why? Because all your time concerning the church is the prayer for the betterment of the church. O lo te talo mole le lei o le lotu. O lo te talo ia uman whawal valeo fe au a ia I loa ka mai mapoko e la unga ar kuspa ia. Ia uman fe vale man whaka mai kiki o whai la unga. Anko loku a ia la unga moni le tuspa ia. Ia lofa I le kales. Ia te talo mo le skirishano. So how can you have time to speak evil of God's church? There's no time for that. Wana mea ngai maua. So se whaile I poki lava ele o tangata lue, he will always report wrong truths. You always pass on the wrong news. O I o tato wa ai, I lo kako wa ai le lei lava, mo le meole whai au whai kakala. Timothy. Mo le whai kakala le lei la, kero whai ako wa pēo a upo pastor sa whai kakala. No, I'm talking about Timothy here. Being a pastor in that church.
He was a reporter. And he brought good news. Na ia au mai le tala e le lei. Ai whala ia whai upo e ono. But Timothy has just now come to us from you and has brought good news about your faith and love. The good news was about faith and love. Nothing about any other thing. And you know, this is the only time of 2 times this word evangelizo is being used in a different meaning. When we speak of evangelizo in the Bible, in the original language, we speak of good tidings. We speak of the preaching of the good news that saves. But this is the only time of 2 times. This is one of the 2 times that this word has been applied like this. The good news here is not talking about the gospel. The good news here is talking about the report that Timothy brought about this church, about their faith and about their love. For now we really live. Ele fa penga mako feokia wa fa fo winna le malosi wa to pupula maka wa uma le popole nga ya se wa o male tala leila e fa ta ilo to wa lofa malo to fa tua le ai masakaula vea o sesi lava mea, nothing financial, nothing about the kind of programs going on in the church, nothing about the health of the church, nothing about the number of the church. All he was talking about your faith and your love. O se mea mo o mia I tono le kalesia ale tua yasone church. He brought good news. This report came as a gospel to Paul and Silas. That report was this. In verse 6 again, if I might, come to us and has brought good news about your faith and love. And he has told us that you always have pleasant memories of us and that you also long to see you. Mai kala Timoteo o ia Paulo. Sao Timoteo ka o mea mako to fia va ai to. Ato te lo o to Thesalonia fa apenga umalava lo mato fia va ai foi ia te o to. That's why always look for the accurate report. And you always careful what to report. Ye fai tete I lau tala fai atu e mo o mia le sa o malelei o le tala fai atu. That's why it's so vital to give truthful report. Why? Because it will give much encouragement to Christians who hear it and those who are around it. O le sa o malelei o lau lipoke fai aku e whaalangolango iai le whaamawhanawhanaina, le whaaloto teleina o le tino o keriso. We must not draw conclusion from a report by someone that doesn't love the church. Ele kakau nga take it tātou, ma whaalongo I kako, se li poke samaskangaka, ele ai se alofa ile ekalesia ale tua. Wo nei ile vai tau, le whanau le tua. Whapenau na lui tau winai lo tātou alofa. Whapenau na lui tau winai lo tātou whaatua tua. O mea e lua o lo whapenga o ngā lipotia mai e Timoteo, ngā maua le loto whaama whanawhanaina o Paulo. Verse 7. Therefore, brothers and sisters, in all our distress and persecution, we were encouraged about you because of your faith. Mai Paulo, o le mea lea le au soe, na whanawhanaina mai ai I mātou ona o tau I lo mātou puapua ngā o malava, a toa malo mātou ti ngā ona o lo o tau whaatuatua. Ngā sa wāina I mātou, na ti ngā I mātou, ngā ola I le popole, ngā ola I sa wanga malele mautinoa, and guess what? Na whanawhanaina, ua mako whiola. O whaamalo sia I mātou ona ole tala le lei, na au mai e Timoteo ia I mātou e whaatau ilo tau whaatuatua. O le ase tala o e ngofoma oe I nisi e kalesia. E whapewe whafonga mai se tasi. Le ase tala ua e maua I le nei e kalesia. E tupu ai so whaatuatua. E tupu ai so lotu tele. E tupu ai so mawhanawhana. Ia whapele ai. Yeah, I'm sorry. But pray for God's church. Te talo mo le lotu a le tua. Because of your faith, kalanga Paulo, we are encouraged
In spite of our distress and persecution. They have blessed memory of us. They have a pleasant memory. They have a good memory of Paul and his team. Oka. What the fear Thessalonia fua. Ai le tūlanga o Paulo, waka fia Paulo a. Ilea, ma ngai o tala. They have a pleasant memory of us. O kase ma ngai a. Mole me o le whai o ngā rue ngā lea tua, ai mana tua oe, ona o sau mea na whai lea tua. Le ima se kala o wharongo e whemei, le Paulo ngā, le ngā sau a ina le kale sia, le Paulo ngā, le ngā whawhale pui pui, ma whasi o tia nisi o Kerisiano. O le kala la e whemei, o le mānai o le mawhitanga ngā iai, o iai Paulo malanga team i o Thessalonica. No inga le anmeang kupu o, that's mean Paul was doing what he's supposed to do. O lea, ha'o le tala le. He lived this theology when he was there. It was like they were dead, but when Timothy told them about how firm their faith is and how firm their standing is in the Lord, man, it's revived them. It feel like living man again. Pero fai mai karapo oka sole akaoki lo ka fiva ai au ko. Akaoki lo ka koe fia mafuta ia te oto. Te oi whanau le tua. Isi kemi, kak whangoa ngua, whaisi ume tātou te le toi mafuta. Whaisi ume kako ke le toi whiwa ai. I don't know about you, but man, I miss seeing you. I miss singing song. I miss worshiping together. I miss preaching while looking at you, praying while hearing you. We don't have that anymore. O me kaua, on whai tātou, i tātou talo i laka miskemi, e koe kupor ngā mea mānaia, o tātou ma futa whātasi. O man tua for you, you know, I appreciate and I'm thankful for whetai le tua ona o mea le lei o lo whai e tātou e le ngata ngā luenga le tua au a umalo a inga whetai lau fōai i tupe e le koe whaingo whianga i aso, but you still give me money to buy me bread. One thing I want to assure you is this, you know, in this country no one will die hunger, especially i akako. E mwhaionga e ola le whiawa i aso e au ngoma se mea ai. Asia, wa la su ar paipa e ke ingu mai e mwhainga e ola e au ngoma se tupe. And I thank you so much for those money that you gifted me with. But the thing is this, there's much more I want you. E ke si mea piko sili will give me much satisfaction when you do olea o lo wola i lea lofa ma le whaatua tua. E lei se si mea e malia, e se whewhi au se kāresia, ngai lo lewa ai, o lo o ola alo lofa, o lo o ola whaatua tua, o lo o tū mau le e kāresia, ia fionga pa ia a le tua, e le whapeta o whaatawa aina, i le alofa tū lai maleanga le leio i tātou. Whawhitai mō whaatau, whawhitai mō tupe, whawhitai mō le mawhitanga, whawhitai mō titalo, ale mea sili lea, whanau lea tua. Ka ke mo ia olea o le whaatumu lia o tau, fusi o i tātou i leo langa alofa, ma leo langa whaatuatua. Second is this, always pray for the church. Ta talo mō lau i kālesia, ta talo mō lau lotu. Notice the kind of prayer that this guy prayed here. Look at verse 9. How can we thank God enough for you in return for all the joy we have in the presence of our God because of you? That's a rhetorical question. The answer is no. The answer is can't. You cannot. I cannot thank God enough for this good news. Ele lava upo e whawhitaia i le tua me. Whawhewonga o whawhitai i le tua. I le ngai mea sili, le ngai mea le lei, le ngai mea whaamalosi au, le ngai mea whaaloto tele tangata olea. O loto ola lofa ma loto ola whaatua. A ke lor mea maa ia lei. Nesi mea maa lia le sona e aona o ina tātou. O le olanga le lei, o le olanga whatua tua, ma le olanga alofa lei.
E whai Thessalonia, ai alu whawkai, e alu I le tua. Mai, we thank God. How can we thank God enough for you? How can we thank God enough for all that you have done, for this good news, for this loving life that you're living, for this faithful life that you're living? Kakalon whaiwhi au ua malie le loto. O kakalon whaiwhi au ua whapena ona whaoli ina lo na loto. Aisea, o le mea le mana oi le kale si, o le ola alo lofa, o le ola whātua, o le olanga suia, o le olanga tū mau I le tua. So se tai lava whana o le tua, so se whaiwhi au, le isi mea o piko sili, o ngā manga oi se kale sia. Ngai lo le ai ma whaalongo o lai ola tangata I le alofa ma le whātua. John Calvin say these words. These two words, love and faith, is the sum total of godly living. O le atuanga lea, o le olanga hami o tua, o le olanga keusiano, o la alofa ma whātua. Kele ni upu manitala e whai I le nāla fonga. La ngona ia le ngā oia Ioane, le apostolo ngai e whai mai ai. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. If I have to confess something, it's that. Church, e le seisi mea e sili atu I lota loto. E le seisi mea kake mana o na o ai. Ngai lole ngā o lota wa ai. Ola alo lofa tātou, ola whea alofani tātou, ola whaatua tua tātou, ola alo lofa lea whiong pa ia lea tua, ola pa ia, ola wawae ina, ola tū mau, ola wha malo losi, I le vala au ina I lea tua ia I tātou, ola nau, hunger after the word of God. Wai afo I la, ona whaale tonu laka wa aile lotu, po o kau kele a kakala e whai I se e kale sia, ona ole nā ole, ua tau vai leo langa te talo mo le lotu. When was the last time you thanked God for your church? When was the last time you thanked God for those who pray for you? When was the last time you thanked God for those Sunday school teachers, for those children of ours in your media team? When was the last time you thanked God for that man in the PA and those who load and unload the pen every Sunday? When was the last time that you thanked God for those homes that we always use for Bible studies? When was the last time you thanked someone for the gift that was given to you, the smile, the fellowship, the prayer? When was the last time you did that? No, the principle ma ngai ale I a manuia le isi o uso vivi I mawhaftai oi I le tua. Your brother's success is your reason of glorifying and thanking God. Ale me maalia lan manguia le I. It's nothing about finance. It's nothing about good health. I'm not saying those things are bad or evil. No. It's nothing about having fancy car and a fancy house. Ole manguia le I. Ole olanga lofa ma le olanga whaatuatua. Mai kana Paulo, mātou te whaafetai le atua, ona olo tau olanga, alofa ma le manuia. E manguia lesi, e vivi ia lesi, ole mea maangaia ngai le whakeusiano. Ole a manguia oe, whaafetai ia. A whangongoa oe, kangia. A maua mena e mana oi, e vivi ia. A whamanuia whai le atua e te au, whakaupaki oe, ma vivi oi le atua. A le manguia o lo uso, a e mai ai oe. A le ole tumo le alofa ma le whaatua, a whangongoa ai oe. A le so o lo whakau lesi, ia whale aka oe. E le ole manuia loa, o lo uso, ai esele manatu oi ele ole winga me femai a manuia lesi a vivi ia isi ole manuia la ele kale se te Thessalonica ole wa tupu fa mau tu wina wa ma losi
walu leo langa alofa ma leo langa fatuatua ile tua ho ma lai o kalanga ya Paulo mai kala Paulo o te whawhetaia ile tua. We celebrate each other's success. Le mea mā ngai anga vi o ta mā ua tupu maola le ngā luenga. Vi ia o ta mā ua mā lolo ina skoi inga ngā mā. Vi ia o ta mā ngā maku whikaui o lo o ola le lei i se e kāle sia. Ai ro koe ngā mea whangara ia ngā sau ngei a kimo ki o whai mai eser kou whai kakala. So ngei a kimo ki o whai mai eser kou whai ai ngai. Eser kou le whaamaongi. That wasn't the story here. That wasn't the report here. Aia, o le tala le lei. O le tala e fia Paulo ua ola I mātou. You know, when you pray longer for someone that hates you or someone that's been regarded as your enemy, you'll end up love that person. Why? Because when you pray, you're not praying to an idol. You're praying to a loving God. And the more you come before that God, praying and intercess for those who dislike you, that's what God's going to do to your heart. What? He will make you love your enemies. Isn't that one of the commandments that God commanded us? May love your enemies. And when you do that, you pray, you come before God for them. The joy we have in the presence of God. Oli, e moi. Oli, e le tala pelo, fe upunga e iwa. Mai kara kuspa ia, how can we thank God enough for you in return for all the joy we have in the presence of our God because of you? In the presence of our God, God knows, God sees how much we appreciate you. God knows how much we are thankful because of you. Le nganga le na e mo mia ile e kalesia ale tua. You know, always have that heart that wants to bless. In verse 10. Night and day we pray most earnestly that we may see you again and supply what is lacking in your faith. Always have concerns for the welfare of the church. For this reason, when I could stand it no longer, I sent to find out about your faith. He wants to find out. I couldn't stand it anymore. Paul was worried that this young church may have been tempted by the tempter. You know, one of the factors that will contribute to the well-living in the church is this. And many times we are not aware of that. Notice this, church, in verse 11. Now may our God and Father himself and our Lord Jesus clear the way for us to come to you. And this is the thing we're not normally aware of. We have the same God. We have the same God. We have the same Lord. We have the same Father. Means we are brothers and sisters. Verse 7. Therefore, brothers and sisters. Our Father. Kelo o misa fai kongolo. Kelo o fevava inga. Por koe meu o whaleanga e lesi. E alan tupu mea ngā, e ngalo ia te oe, pe e te lei loa foi, o lesi kerisiano, o lo uso. God is our Father. Another Christian is your sibling. And you need to plant that truth in your heart. A ngofolo lele mea mongia, e uso I tātou, e a inga I tātou, e ta mā I tātou, I le tua. Maikara Paulo, le au soe. Au iwha, I whai upu le whai mai, o lo tātou ta mā.
Oi, o lea tua. Malo tātou ali, kasi kama, kasi le ali, kasi le tua. A inga kako, a malama la le mea. E natural le alofa oi. E kau le awa oa oi, e kau le whaatonua oi, ia e alofa i le lotu a le tua. Isea, leanga uso, matua whaafine i tātou. Last part of that prayer. Whaipos fulma le lua. Maka kuspa ia. Mai, ia whaatele foi e le ali, ma ia whaasilisili o na tele o lo o tau alofa o le tasi i le tasi. Wow. E le whai mai, ia iai lau wha amalo longa ia i lātou. E le wha pēle anga le kalo mo le wha amalo longa. Ai lo le kalonga i loinga le kala. That's not the main prayer request here. E le kusi kakalo o Paulo. Whai mai, e le i whai ia manuia. Kio koe kalo mai, ia manuia lau atu. Te ese a ka whaalong pe kakau mai am. Pe ka whaalong koe kalo mai. E le i whai mai, ia iai le whaunga. E le whai mai ia tupula i loa ma le tamai. A le kalo whai mai, ia whaatele ma ia whaasilisili o na tele. Ia lea, le pawa, le maa losi. Le ai, ia whaasilisili o na tele, lea lofa. May the Lord make your love increase and overflow. For money, for wealth, for health. No, for each other, for the body of Christ, for the church. Ia tupu, ma ia whaasilisili, lo tau alofa o le tasi i le isi. Uso le uso, tua whawhine, i le tua ngane, i to tonu o le lotu a le tua. For the church, for each other, and for everyone, ia whai mataunu unga o lo tau alofa. E lo se alofa whai ngai, e lo se alofa kakele, mea o le alofa, sili, ia sili, ia tu mau, ia tupu, ma ia mau sali. Le alofa. Always be purposeful for the church. Ia iai o naunga, ia le leile lotua le tua. Ia iai o naunga, ia tupu le ekalesia a le tua. I'm not talking about a number of people here. I'm talking about your love, your faith for God. Ia tupu lo tātou alofa. Ia tupu lo tātou talitonu ma le wha moe i le tua. O le tātou talo whaitele lea le whanau o le tua. O lea, ia whaatuma wina lo tātou loto. Alofa. Ia whaatuma wina lo tātou wa mio mama. Look at verse 13. Mai kuspa ia. May he strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father when our Lord Jesus comes with all his holy ones. Whaia leo langa nei. Ai le sui, ai por kalame le tua, le kalesia. E toe fio mai Yesu. E toe sau Yesu. E toe fio mai le ali. A wha mai kala a Paulo, o le mea le mana o ia, o lea, i whaatuma wina o tātou loto. I le mata o lea ngaina, ma lea mio mama. Le unga le kala, ma lea mio pa ia. O le ola vavai e se ina. O le ola ese mai i le lolangi. If you love your church, God's church, always speak well of your church. Always pray for your church. Always be purposeful for your church. Beloveds, let us love God's church because God does. Tātou alulofa ile lotu ale tua. Awa e alofa le tua lana i kālesia. Na liu tino tangata le tua. Na maliu i lunga o le sātaro ina ia maua lana i kālesia. O ai au, o ai seisi tātou te suona whai ai le lotu a le tua. O i fustasi o le amoa le nei au unanga o whaalongo mai a whapea e keusiano oe ai le mempa pe le matawhale pe le attendant I se lotu. Well, ia whai sau whiling, whai lo le mea tauna whai o lea alu le lotu. Le angor kio siano e alu le lotu. Ai alu le lotu, ia e alofa i le ngā ekalesia. Te talo mo le ngā ekalesia. Ia mawhau le lei
Speak well of that church. Pray for that church. Have always good wishes for that church. Whamanuia le tua, lo finangalo e tusai mana fionga. Yovalo mātua tua, fo ilavi inga I lo suafa. We thank you, Lord, for your word, for you always remind us where we ought to be as Christians. Father, we thank you for teaching us through your word, reminding us of who we are and what we are as Christian in your local church, oh Father. Mātou te talo mo I lātou uma o lau whanau mwhai o na maua le nei au o nanga anga le lei oe le atua. Whai ma wha amanatunga ia I mātou yo mātou tofi matiute o mātou wala awina ma matafa ioi I tu tonu o lau ekalesia. Ia o mātou walolofa I lau ekalesia whaapei ona e whina ngaloai. Ia mātou walolofa I lau lotu whaapei ona e alofa ailo mātou tua. E leo tupe, e leo le oa, e leo le tautaua. A o le alofa whaapei ona e alofa. Ma le whaatua tuanga I leo langa tu mau whaapei ona e whina ngaloai. Vi ia oe le tua ia ua fionga ua mana waina. Vi ia oe le malosi wa e au mai mātou te usita ia ina. Ai ia ua fionga. Ona o lo suafa Yesu. Amen. Amen.